Kubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ki Pulit ka East Jaintia Hills District, hakalay po tarik na itong aja panriyo. Kilarano ikinungalam ka Jaintia National Council, katayo Presiden uba Sambor Milingdo, yung General Secretary uba Wanshwa Suting, but yung Publicity Secretary uba Mebantay lang Suklan. Hadin biglaliktur siya Jaka ban Pynlong Jaka public hearing. Jong Secy Semen Limited hakasnong daistong kabalabuos ngiban Pynlong hakalifeway tarik na itong aja panriyo. Yakan ni Kajingja lapantip naka Jaintia Students Union haukurwo balapha asyakilap tay kubor. Kumanchipan kan mau hang ni baka Jaintia National Council kabadan hapo kasyatri jong Confederation of Meghalaya Social Organization kaliyang persya ya kajing Pynlong ya ka public hearing daka Meghalaya State Pollution Control Board nakabanta kajing sna ya ka karkana daw bilan baka jing ti motion ka Secy Semen Limited haulum shermang hakasnong daistong East Jaintia Hills District. Kanong ba bernihan kadon hauput usam hapadeng ka Assam bat Meghalaya kawe kathem artli ki jala hakabenta jong ka Assam dan kumba arpautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin benaya kate kathan kum ka Jaka ka belong critically pollutant hangta kadon ka air quality monitor ka balapin pa ka kubor balapau perthai hakabenta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category kajo ka leer ka baya bentalang hinray ka jingmi jabo ka yapher de nakata ka daw kini artali ki jalamenta kisdang pen krea banthaw ya ka joint action plan